أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد حمدي كرام على uzvišene gospodare i Allah azza wa jalla koja stvorjamen, uputijamen, bare blagodati ani ameti adinjamen, salavatim selam i bičalađi kamaruma grupe igamberi, o Muhammed alaihi salatu wassalam, misli familije, ahli bejt, ili selam Allah, kola sinima nije kad paljula i tamo ashabije, im samom šakula kad trudijenpe, ko piru životi ki praksa te anenu Kur'ani musuneti džiko jomu kıyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah te dopne svakoj khayri, suvardin tartumaro vakti, hemalen znači rata menca, te trudina men, te družina men Allahin sare kitabeja, hem ne save poučna buča propisija, znači te siklova zajedno, inša Allah. A mene samđi po trito ajeti, tali suratul Beqara, koto Allah azza wa jalla wa keri, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah azza wa jalla okulaso velinena po gajbi, hem okulaso namazi kaldinen, hem okulaso ulaveni delinen tarodova men so dingjamne. Hem anglala kava ayeti amen pomingjam su Allahi wa keri, hude lil muttaqin, uputa kase okulaso itane takvalije, uputa e takvalijenge. A so itani uputa e takvalijenge, so wa kerjam, au Kur'ani nemi. A Pavla kava vakeri pe alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ha, uputa e takvalijenge, to jest kola itane so, kola verujena po gajbi, kola namazi kildinen, hem kola ulaven den tarodova, sova je amen den obskrbljane. Evo, kad vakeri pe uputa e takvalijenge, huden lil muttaqin, a neri bogobojaznost anomanu što je čivel pravalen pregrada maškar peste, heme Allah siri kazna dena starle, neli to jest maškar pe, heme Allah soro azabite čivel so pregrada, dojeta ni takva, a odva ovela šukar bučenca, šukar delonenca, šukar amelenca. Bilo dova ameli delo to taro kalbi, ili to delo ameli buti taro telo ili pa trupi. A šukar delo, šukar ameli, šukar buti, odjajta ni takvo, odjajta no so takva luka. Ako še samo ari otonita čaveno otikne se arismetine, loja vakele li te smajneno toni arismetine. Açıvene glasa su. Izvini ali, ja še samo... Pa o šukar delo, šukar ameli, šukar buti ta ni takva luka. Sad como Peygamber alaihi salatu wassalam, ittaqu nare walau bi shaqi tamar. Klara kentumentariage cehenneme siri, makar odvato vel sovaja, ekvaš kurma. Znači, ara kentumen sovaja, šukar buča, šukar amelea, šukar deloja, znači ara keatut, a odvajtano so takva, odvajtani takva. Huden lil muttaqin, uputa je bogobojaznoge, ili uputa je takvalijenge. A ko je od ova takvalije? Pa tegano Allahi azza wa jalla objasnini hem dela opisem si kanio sifati taru ova takvalije. Allah je tani kula vrunena po gajbi, alladhina yu'minuna bil gajb, wa yuqimuna as-salah, hem namazi kildinen, hem so ulaven tar piro mali okova sovaja men len obskrbijam. Hema kavajtamo najispravno tumačiba, odujto hemo trito ajeti tari suratul Beqara, on tane panle, to jest maškar peste povezime, po Allahi znači palo so vakeri kaj tamo so o Kur'ani uputa emanušenje kola i tane takvalije, pa onda palo dvo objasnino Allahi ko je dva takvalije. A o takvalije i tane omanuša kola verunjena po gajbi, kola namazi kildinen, hem kola taro piro mali ulaven. Pa prvo butjaka te koja vela alladhina yu'minuna bil gajbi, pomimo i tamo o gajbi, o yuqimuna as-salah, o namazi,
hem pomimiltani odeliba taromali. Hem ibadetia taromanusha palanen Shaykhullah Walem ko trin vrste i trin categorii. I seameni ibadetia cu la cherena pe calbea, seameni ibadeti cu la cherena pe trupea, teloia, hem seameni ibadeti cu la isiden veza vašo mali, barvalipaje, to jest delibaje. Hem cu akva ajeti subhanahu Allah azza wa jalla ke dinjaki kupa kreto dola o vrste tao ibadeti, a ujedno si kavi ko svojstvija tao takvali. Pazim šukaj, znači, tri vrste ibadetija koji je tan, a ujedno objasnini savjetano svojstvija ili sifatija ili je kilafija koje dola takvali. Pa okula su vjerujena ko gajb, odvajtano ameli delo sosta. Te vjerujene ko gajbi tano so srčano, kalbeja, srceja. Namazite kaldine, sovaja kere odola. Teloja, tire trupeja, em kola tarpiro mari lavena kerea sovaja. Tire malea, tire znači barvalipaja. Ema kad te prvo su i pomimo o kuransko ajeti, veruj ba ko gajbi. Dobro, veruj ba ko gajbi. Se ovako verujni ko gajbi, ovka kerele mu kulaja ver ostala buča, to jeste kilafija. Pa ko verujni ko gajbi, on ko u stvari takvalija. Koji sile imanija no gajb, ovko vel bogobojazno insani. Ovka džanelka je nesoro gospodari di kelle pa namazika kaldini. Ov džanelka Allah i dinjane mali borđi tano so, te ulavi. Pa pomimo i tano gajb. A gajb tano pralalen veruj ba ko nešto so na ne diklo. Znaš ti znači te dikel insani, a odvajtano ujedno je suština taro manuše sorov dini. Te veruj ne znači ko gajb. Odvajtan je suština subhanallah taro tiro dini. Hem koliko vel pokorno, to jest veruj bajan ano gajbi, pa je savke su namazi na ne parote ovel, niti o posti, niti o zekati, ni o hađi, niti o lavi, ništa paro onako. Koka pokorini pe, to jest ovel, to je li imani ko gajbi, le se paro, znači njeka veri badeti, paro na ne te ovel, le se ne bi. A oko vakas, naštitu ubedine, kaj si Allahi, kaj si gospodari, hem kaj doa Allahi, kaj doa gospodari, postojini, hem ledi kolle, tu ole našti ko ništo ja vero, tu ubedine. Tu našti ole tu ubedine, namazite kaldini, ramazanite postini, taru piromalico, te delini. O veruini, kaj nešto i si, kaj nešto postojini, tamo, nešto i si sigurno, ama ne slušero, na ne ništo. Manuš subhanallah saram da pinda bez pravanem živinjem na svatija i na razumija, kaj nešto i si, nešto postojini, a na džanela svoje od ova svoj senco postojini, pa subhanallah ko za vreme vane manuše se te živini, pa te razumini kaj postojini Allahi gospodari ko vas stvori ja, sakava su i si subhanallah, em kas mora u insani te obožavini. Ko za malani manuše se vakti, znači kva te svatini. A manuše se roživo je to tamo pralaren, maškaru šovardeš, meftavardeš berš, saravela ko hadisi. Em naravno sar tru i nenamim palu ne berža, onda sa pobuter nateli smajini, per je osnovaj tano, kao u životu amalo taro šovardeš, maškaru šovardešem, eftavardeš berš. Pa ketka svatinu insani kaj nešto i si, hem koji tano od ova? Nešto su i si. Ketka svatinu. Ketka razumi. Pa pomimo i tano gajb, hem od ova kad jam tani suština taro manuše soru dini, te verujni ko gajbi, te verujni ko Allahi, te verujni ko melaike, te verujni ko pejgamberija, te verujni ko kitabija, te verujni ko sunnjodive. Etani je suština tartiro dini. Alladhina yu'minuna bil gajb, okolo so ko gajb, isilen imani ili pa ano gajbi verujnem. Lafi gajb, ki arapsko čiba tamo saokova, su si tutar odsutni. Ovaj sajtano gajb. Ma gabe anke, znači sa su i tamo tutar odsutni.
odvajta no gajb. Ema kva izraza, kva lafi gajb, šajte avel, subhanallah, upotrebini preko različita buča, zavisno od kan ki rečenica samo avel. Pazenčuka, na primjer, eđuli, ko arapsko šajte lakeri pelake, mughibe. Mughibe, odvajtani džuvli, kaskororom, odsutno lata, oj vikini pe mughibe. Šuma, isto lakeri pelake, gabe. Sebepi budka šta, kaj sijani šuma, kaj budko lao manu šajte, ovel odsutno, to jest anlateco terašavdu. Pa olafi gajb, tano nešto so manuš pireja kjana dikel, ama, šuniška, o gajbi tano nešto so manuš pejača naštite dikel. Hemo gajb, ket kera lafi taro gajb, razlikujni pe maškar ko manuša. Na primjer, o gajb ko alimija, na ne isto saro gajbi, saramen ko obična manuša. O alimija pobuteri slenđan tipa taro gajbi, nego li obično insanje. Dole se taro obična manuša, rodila pevkja osnova taro veruiba, obično manuš borđi tano te veruini, znači ko osnovna buča, te veruini ko melekija, ko Allah esere, znači bićija, kola je sikola vikina pe meleikija. Ona ne borđite penđari pralalen, svako je kemeleko, te džan sa lengere anava, te džan lengere sifatija ili ne save lengere, na primjer, na ne borđo manuš te džan kao meleko džibrili i sile šovšel paka. Ovdano borđite džanel kaj si meleko, em znači odovajtamo, a ne te veruini, kaj leno Allah azza wa jalla sporinga. A detalja popšina ne borđe odovajte džanel, obično insani. Te veruini ko sudnjo dive, te džanel znači kaj isi obračun ko sudnjo dive, kaj kolol nagrada, kaj kolol kazna, kao šukat džana ko dženeti, ološna ko džehennemi, neni, te džanel so isprilika kade sini pe ko sudnjo dive. Ne mora manuš te džanel pralalen sa pojedinačno detalija, hem ne mora te džanel manuš da li o havd kavelan glalo dženeti ili palavo dženeti. Ili pa, tamo baš i ulema, subhanallah, emanuše se i tamo dovoljno turilo koja osnovno veruima. Vlaro, znači to insani rodela peneli. Pa, koja kava diki bajsavku, razlikujni pe znači o alimitar obično insani, pa nešto su i tamo gajb nelik obično insani, koja alimiša duana ne gajb, se ovo dva penđarđa, šu ne šukat. Penđarđa premalo argumentija o sifati nesostar so obično manušna džanela. Ajtano bud bitno. Isto jare da ko gajb nakujela so manušja kjana štite dikel. Naprimjer, emanušnita ni dovodjende hiravi beba ano pehtama. Ogajtano amenge so nedostupno je akjaja. Ali ako nakujela ko gajb, ako premalo ultrazvuk, neli odredini pe, kajano per emanušni hiravi beba, hem znači džanjova pe približno demek, to jest na približno dikela pe onaj polčak maksime so. Da više znači naperela ko gajb. Ili pa manušate avena kanakatea mende, neli, hem te vakeren čunen. Akate te lao, si nafta, ruda, nađenava, su isi panda te lale ja? Ja mente vakera, i sada kao džanela kao aj gajb, manuš našti džanel su isi te lao. Tamam, šaja menge gajb, abo ovsan naučniko kova aloin ispitija, puva, lela znači latar čerđa analiza, hema lođiko dokazija kaj te lao, a rakio lodova, znači ki odjoja smisla vakeri pekaj savki buti na ne gajbi. Pa veruj banu gajb tano sastavno deo taro manuše su imani. Imani, šune šukaj, pa je tamo bitno te razumira. O imani o ehlu suna tano te veruine kalbeja, te vakere čibijaja, hem te potvrdine od ova su i si tut ko kalbi, ko tiro delu ameli. Kvaj tamo imani kaj, ko ehlu suna o el džemat, ameli. Ama,
Akava isto imani, tamo je po haridžije. I sada na ehli sunemu haridžije sijek, na razlika i tani sarehava je mekruh subhanallah. Razlika i tani bari, on va kerena. O imani tano dova, socijalno kalbi, ko lafi, hem ko delo ameli. Hem o imani tano kilende, jek celo celina, hem naštio imani te ulavi pe kokotora, nego jek tamo. Hem kad našadila jek deo tano dova imani, našadilo sa, gelo sa. Na ne ništa više, tamam? Odolese ova tekfirinena je manuše, koja kerela baro haram. Lende i tamo je svako manuš, i klilota rodini, tamam? Pa on tane kojek mišljenje, silen slično mišljenje, kojek sa sosi amen car koji imani, samo su lendo imani tane jek celina. On tane isto složinena pe kolenca su i tane tezilije, manuš koja kerja baro harami, koja ahireti olea džikeri džehennemi, samo su je razlika i kilende maškaro haridžije tezilije, ko dunjaluko i silen razilaženje o status lesoro. Ama ko ahireti džanjola, manuš kerja harami baro ki dunja, o gelo znači kaj, ko džehennemi. Ama ko dunjaluko i silen ihtilafi maškar peste, pa o haridžijeva kerena, ki dunja, manuš koja kerel baro haramitano kafiri, a mu tezelijeva kerena, el menzile bejne menzile ten. Nije u durini akari. To jest, u mladotano maškar ko duj tana. To jest, nigde na ne. Nije u durini akari. Nije u durini ni akari. Dojek, ko ehli suna na ne gare, kada džala je deo je kotortaro imani, na džala celo imani. Pa šajte desinipe, ko manušesoro kalbi, te spojini peso o imani, hemo gjunahi. Ne pokori ba, Allah sa zaođeljem, baš akvajtane, subhanallah, bud dokaze si baš akva. Kaj šajko isto vreme, to je tu hem imani, hem tekova. Akvajtano znači, slučkaj si, penđardaka, kada je doslovno predavila, ashabi, pila alkoholi. Alo ashabija bičujeli. Ashabi, subhanallah. So desinipe, pila pali. Pala te bičujneni. Ama koga ale odito puti te kazdinenle baš od ova baro gunahi so kerga, jektaro ashabija anjana letu praleste. Pa peygamberi kerga pa manen naleti ki leste, se buna mena canam ne staver ništa osim kaj so. Mangela je Allahe, hemle sere peygamberi. Pa kvajtano dokazi, kaj šajte desini pe komanušesoro kalbi tereselpe o imani, a hem o gjunahi. Ali naznačni kao doljao manuš, kovaj ti klota rodini, subhanallah, ne. Ema kvate, bitno je kvate pominavam, pa lak ja slučka su pominjam, ashabeja morate napomenina, šunen šuka, na ne dovoljno o insani te osetini samo manji pa kaj, ko kalbi hemov to mumin, nego veruj ba, tamo o manuš to čvrsto ubedimo, kaj, Andrejano kalbi. Na ne samo manuš sa ravdi si bute sa kekuna, me volinava, vala je u islami, mašala, tamo, šukaro do. No međutim, pazim, zarem o kalbi taro Ebu Talib, na hinevi kalbi ko amangle pegambere, em ko ajanla kao pegamberi wa kerja o hako čačipe amaso o imani na hinakate. Džaba osu i ne osetini mangi pa em džaja kaj tamo doa čačipa, ama kate kele lologa sov. O imani ubeđenje anu kalbi. Pa na ne dovoljno manu samo nešto teorini, nego mora hem pire kalbe od te verini, hem so. Najglavno mu tipalo su ka verini, pire buča od te dokažini, to jest tanel ki praksa. Znači, na neme, mašala, muslimani, verujnava ko Allahi i sima jeqini, džanava kaj si kijameti, sakava su pominjen tamam, ama mena klaninava. Evo, dva je problem. Hem kad bi javilo manuš, Allah,
Tawakiri la ilaha illallah, samo čibija, a bizo tovele ubeđenje, jekini anodova, odva ne bi ovele se taro hajri, na ne se i fajda taro dova, se vakiri pe, koka vakiri la ilaha illallah, muhlisan bihi qalba. Koji taro bud bitno. Koji ka vakiri la ilaha illallah, iskreno taro srce. Su značini iskreno. Iskreno značini omanušte ovel zoraleste ubedimo kod ova su vakiri. Naprimjer, kad da vele ek manuš kafiri ko anani muslimani, hem samo čibijate vakiri la ilaha illallah. An bizo te džanel so dova značini, odoleva fjenca romanuš ne bi koliko islam. Našte ovo muslimani. Egal znači kao Olafija vakirja, ako na džanel so značinem, ako na nelo jeqinu ubeđenje, ano piro kalbi. A našti to vel iskreno taro kalbi, ako manuš na džanel so dova značina. Čak, ne save alinija vakirena, znači, o manušte je kuelko islami, pa makar te vakiri la ilaha illallah, sađi anglao doa na vakiri ešhed. I siga kvasta. Džava puno, manuše se navredini. Te vakiro šehadeti la ilaha illallah, a anglao doa na vakiri ešhed. Znači, naka vakiri samo la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, na, nego morate čivel, ešhedu en la ilaha illallah. A ešhed značini dikav. Ešhed značini dikav. Pa tu svedočineja vašo gospodari. Hem vakereja dikava e Allahe azza wa jel. Ama normalno tu naštiti dikele ki osnova. Pa pošto ne naštite dikele, onda hulejek deređa potele, pa od ova bi ovela gahar. Obožavinava e Allahe. Sarke dikavle, pa hem ako mene nadikava, oma dikava. A kavaj tano kodini, ihsan. A o ihsan tano najšužo oblik, taro imani. Ne se morate vakere, ešhed, adobor, but, inum, ubedimo, ko Allah i sarke dikavle neni. Hemo do ubeđenje, pale vakera do jeqini, mora to veliko manuše soro, kalbi, naredovno kičineli. Kobo radema muša samo subhanu islami prihvatije čibija, a bizo jeqini ubeđenje ano piro kalbi. Hem se ovre dijale se od vas opire čibija prihvatio islami. Pa od ova više nikad ko vam arožio to neli esavke nadiklam. Pa našte manuše sori imani to vel ispravno bizo akala trin buča. Salullah trin buča. Veru iba kalbe, vake riba čibija, hem ke riba buti, kodelija. Dobro. Sinam Allah fi taro gajb. Ko gajb huvela isto kada hem kader. Veru iba ko sam, okova sostar o pejgamberi amen obavestinja, taro predznakija, taro sudnjo dive, taro kaburi, taro doasuanu kaburi desinipe, prekali siraču priona kiba, dženeti, džehennemi, meriba odelija i manušenge, koga je kuvela sa od ova sostar obavesti Mesija, a od ova niti diklam, niti pašajte te dikam. Čak, ano gajib kuvela hem o veruj bako Allahi azza wa jel. Kaj tamo isto ko gajbi. Teori neko Allah, odvaj tamo so gajbi. Kaj tamo gajbi. Pa o veruj bano gajbi, tamo buti, tamo manuše soro kalbi. A o kalbi isto isile pire delija, hemleni si dui vrste, anguni vrsta i tamo delija veruj basere, znači manušte ovele imani, heme duito soitano odelija ano kola kuvela, na primjer je dar, to je manuš dar taro Allah, to vele nada, dvakuli, to stojni peko Allahi, znači o kalbi ulave pe, agar ko odelija e kalbese. Pa klajtane delija e kalbese, montane bud bitna, montane bud važna. So se odelija taro kalbi tano bud povredno, taro delija, taro trupje manuše sono. Se odelija
taro telo, taro trupi i che ono u stvari taro delo e kalbestan. Od vas su se andrano kalbi i che ova veliki površina, to jest che manušesoro telo normalno, znači od vas su si ko kalbi i che ovo tirano ameni. I si tu imanjano kalbi ka klajni, si tu imanjano kalbi ka postire, si tu imanjano kalbi sadakat kadi. Hem ja vera buča znači ka kere. Hem nao manuš naka kerevo manuš pire teloja, nešto so si zabranimo, sađi ko te so u kalbi na delme, zeleno svetlo. Oga su si ko kalbi kluvaki površina. Hemo manuš naka čom, naka zaustavini pe kvabajsene granice, osim kada o kalbi ne soro ka tablo, kad tarile se doli lampa sa ku semafori ta čom. Vreme dosta više tamo. Dvaj tamo. Susjano kalbi manuši kalje znači jel da jel. Pa odelija taro kalbi ta ne bud bitna, hem povredna, taro delija, taro telo e manušeso. Dobro, kalja maneko te svatina kana, pa dobro, ako ja ga reka posvetina men pobari pažnja to bratina, kod delija je kalbesere, tamam, na primjer, to stoji ramen ko Allahi, to ramen dar lestar, a te muka ki strana o delija taro telo. Na, nego dvaj tamo samo rezultati kalbesova. Doi manuša klajnjena, jeku zojek, piko pikea spojime, a razlika maškar lenge namaz jajtanin, sare razlika maškare pruve mehavane. So se odova, sebe pio kalbi lengoro, sebe pio kalbi lengoro. Saravana kojeg slabo hadisi, enijetu mu'mini, hajru min ameli. Gara ova kojeg daif hadisi, ono sam salam, on je te manušesoro, tano povredno, pobaro, taro ameli jeso, onijeti. A gara ova pa onijeti manušeso, to jest tesoro kalbi, onijeti kaj, ker ja mi ne odavno pominjama kao, onijeti anelape kalbe. Pa o kalbi lesoro je tamo bud bitno, je manuš mora hari kaj da te piravi taro, piro kalbi neli. Se manuša gdje često piravena pobari gajda ta piris polačnjost, fino do hemalanja gjar, na primjer, neli šukal te šužakeri piro namazi, piro ponašiba, njavela red buča, no međutim često manuš zapostavini piro kalbi na džanel bistrel e kalbese buti nešto te čerel, ole znači te poboljšinel. Allah ko hadisi ta Rasul sallallahu alaihi kad o Džibrili Allah alaihi salam en puštaj pejgambere ja Rasulallah svoje dva imani. Pa o pejgambera alaihi salam kad ja imani tano teori neko Allahi, kole se ro kitabija, kole se ro melaika, kole se ro pejgamberja, ko sudnjo divejem ko qaderi. Egar Allah ki preda. Qader. Khairihi wa šerrihi. Šukarihi lošno qaderi. Ne. Hema men ko kraja uvek dodajna kate, kedva kera خيره وشره سبحانه من الله تعالى. Ko hadisi nane min Allahi ta'ala, znači ko hadisi navela onova, kva vela ko je Buhanife, ko li soro musne, a ki Buharija, ko muslim, hem ja vera o sabiračija taro sunen, hem ja vera ko la beližnjena kva hadisi na neko kraja min Allahi ta'ala. Naravno, kaja kva je tamo min Allahi ta'ala, kva je tamo zojzo, karo Allahi azzađela, ma ko hadisi min Allahi ta'ala, na ne znači pomenu. Makera Abdullah ibn Mas'ud, o manuš naš ti pošuka, ko ništa verte veruini taro gajba. Naš ti o manuš ko ništa pošuka, te veruini taro gajba. Gledajte nešto so nešuka, anu so še insani te veruini, a gledajte o gajbi, pa palo lovu kuja, a kava kuransko ajete, ledine yu'minune bil gajba. Agar beležini o imam Hakem, kopiro muslim. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Hemo kola so, kola namazi kaldinen. Klajtano, dujto sifati kasta. Taro takvalije, taro bogobojazna. Prvo ime, okola so kogaj dverujnen. Kval anglono sifati osobina, taro takvalije. A dujto tano, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ okola kola o namazi uspostavinena. Što neću kaj? Na neba kerdo kola o namazi kaldinena. Nego kola o namazi uspostavinena. A to uspostavine o namazi značini
te căldine redovno namazi, lesere šartenca, lesere ruknonca, lesere sunetenca ko lesoro vakti. E akva je tamo te uspostavine o namazi, od ova značenja. Malo znači vajuqimun. A vajuqimun tamo ko prezent, to jest sadašnje vreme, akana. To jest uvek od ova te keren, stalno. Avdije, taj sa, averdive, erati, uvek. Vajuqimun. Juqimun tamo prezent, sadašnje. Ke god te čitinene akana. Avdi sa se važin. Ke god te čitine od ova. Znači, na samo ko Ramazani, na samo ki teravija, na samo ki džuma, na samo ko bajrami, sam su se javljeni detabijati, nego stalno uvek. Em pazanje su nama svakoj klafi ko Kur'ani ko alo, oje alo baš cilea, znači o te, kod ova tanem naštija verčane, em kolako lo tam da i kaver lafi tale. Jer tale laver lafi ne bi ovdje su isto značajni. Namazi koji stami tamo bitno, hem na ne pošužo ibadeti ko așa manuște kerel pire trupea, pire teloja, tavo namazi. Onda se tavo namazi i si baro ihtilafi maškar ko alimija, da li manuško amukela je mačavio namazi, uopšte da li tamo muslimani. Pa maškar ko selef i si baro broj okolendar sova keren, manuško amukola namazi, pa je savko na smatrini pe nisar pa muslimani. Nisar na smatrini pe sar muslimani. Hem, akva baro ihtilafi maškar ko alimija, tamo samo si kavi, subhanallah, bez obzira sa ovoj tamo mišljenje pozoralo, lendar i se oklasova kerena na nemuslimani, se oklasova kerena na ovtano muslimani, a baro fasiko, grešniko, bez obzira samo mišljenje i tamo pozoralo, a klasi kalja mengijek, govori samo bitno halaljen o namazi. Naprimjer, na kavajek celo dive, taro sabahi džiko akšanu, e Ibrahimeja, hem Milanea, znači du imamo ša, o Ibrahimijemu Milan. Sarka džane lendu jenda, koji tamo musliman, Sarka penjare, cel dvijanen, samo sabahi džiko akšanu, jek Milan, jek Ibrahim. Sarka kere razlika. Pa ko namazi kad i ke koje ole dujenda namazi këldini, na ko anav ko sarvikini pe, te razumi namen. O anav na te nemanu šetu muslimani, tamam? Premalo namazi ka penjare koje lendar muslimani. Bile se da avela mi neko hadisi ka Rasul sam ka akiri, el ahdu ledhi bejnena wa bejnehum salah. Ma ugovor naš karamende, hemo lende, tano namazi. Pa komu kla, kufr kenja. Nevejasno. Pa kad tamo možete razumjeti samo ko mi znači bitno o namazi. Pa kjeri pomanuške da o namazi këldini, čvena 50 regionahija, lese kopike palal. Pa kje god kjerelo manuš ruku ili seđda, lesere haramija, lestar perena. Pa o namazi manuše čistini, taro djunahija. Dolesi se javni ihtilafi maškar ko alimija, da li pošukare manuše se ko namazi këldini, te këldini pobuter rekatija, sar bio velle pobuter rukuhem seđde, ne bili pobut haramija ne starte peren, ili pa te klanini namazi, pohari rekatenca, ama pobuter anu namazi te ačo, pobut vakti njeni. Soj pošukar taro kladu opcije. Te klajna pobut rekatija ili pohari rekatija pobut ovav ko namazi. Naprimjer, te klajne dvije rekatija sarandu 5 minutija ili baš ova sarandu 5 minutija te klajne ov to 10 rekatija, nebitno ko zum kare se. Ne stave alimija ova kerena ko bud grešini, ko bud haramija kerela, pošukarle se popute rekatija te këldini. Ne bili so poput haramija le starte perenjeni. Ako pohari grešini, saramen, na primjer, neli,
Ko pohari grešini, bila po buter, ko namazi te ačo te zadržini pe. Ali ko hadisi, subhanallah, ta Rasul sam, najmanglo namazi, Allah esa zaođeltano namazi, ano kovo insani, po buter neli ačo. Akiru peygamberi alaihi salatu wassalam, e bah mireya hakiritano, ano namazi. Hem aloko hadisi, el-enbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. O peygamberi e civde, ola kıldinena kopire kaburya andre. Pa o namazi nuri sinema nušese kod dunjaluka, pe lale ko ahireti. Pa Allah je odova nuri, znači odova šužipa, odija bah, znači navdja, pa niko kaburi. Tamo se oduri na neobavezno sarakate. Hemu manuša o namazi lafi kerela kasa. E Allah je pere gospodare. Zamislim, a ovo manuša mi tute, hem počpi nešto tuke te lakeri. A malakerija do borsi, kaj o lafija spojini, hem ini lengere značaja, kaj tu le ništa na razumije. Kažu ne savke manuše? Kali ke, vallahi, so posigre starte naše. Isto agjare, but manuša ko namazi lafi čeren, pere gospodareja. Allahu akbar. Allahu akbar. Maškaro početno tekbiri, emo tekbiri te džalku ruku 30 sekundija. 30 sekundija. A peygamberi kad bi klanili bi o namazi dugo, a palo dva namazi bi vakeri 3 puti, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. So se u manuško namazi i sile rupe, i sile greške, tamo, a su je onda tek namazea, subhanallah, koja trajni 30 sekundi. Plajek manuš, subhanallah, meringele, bešte pa olesne nikela, bešte vreme pratinene, kozom sigate klanini, či jele so telefoni ki stranajem snimingele dokov klanine omnađano bašadova. Merije dure katija, taro Allahu ekber, dži assalamu alaikum, biše ja sekundija wallah. Še zamislimo dva namazi. Biše ja sekundija, taro tekbiri dži ko selam. Eme savke namazleja, ta velo manušem te sel pire gospodare, ano Egipat i si imamija, kolo podne namazi, klaninena ne sarandu 5 minuti. Je kolendar tamo šeh Penjardo, šunena šajme, kad je se desio Muhammedu Hussein Jakub. Sarandu 5 minuti podne namazi. A i si imamija, kolo selami taro podne namazi, dena uduri čakam glali kindija. Normalno, това хари претерибай, ама кедела пелафите завършине намазея, баш опише ня секундия, одована не со те успоставине о намази. Одована не те успоставине о намази. Сума нуш мора, халален субханла, хари те обратини пажня кедо намази кълдини, ко само начин де кълдинела. А не от цили сар куджан, посити и кловелеста, o cili ko namazi te svatinele si di suština. Te džane o početno tekbiri Allahu akbar, ja Rab, tu ke predaj nama, sapali manda čava. 5 minuti ja tu ke ulava. Nane čave, nane romi, nane mali, nane biznis, ništo nane, samo Allah i tu hemo. Hemo dva su u kujineja, Robinte si kroveo prevodite džane su značinela. Hem pogudlo kolo tuke znači o ibadeti kova čeren. Kad inša Allahu ta'ala Allah se rizenea ka čova, kava jeti na završenjam ljeca, a verkur ko Allah se rizenea ka nastavina, ovim sa steko sabari, Allah ti doprin svakoj hajri, wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.